Siyak ni Manang Jun, Siakmet ni Ama, Takamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karruba, Adda kami, Manen nga FDG, amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Siyak ni Manang Jun, Siakmet ni Ama, Takamiti for decade duo. liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami Manen Karruba. with your Manong Jun Seriales. Ken ka na kanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Karruba, Adda kami, Manen nga FDG, amang liliwa, ken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Medyo nakapsok sa. Nakapsod yung mic mo? Oo, yung microphone mo nakapsot. Nasobra ang tinapakapsot yan. Okay, Karruba. Naimba nga panggal tayo ket ano ti petsa to balong. Tres! Ala, 3 ti Marso madagosen and Atres. kasto ning aragsak mi apo ta ure kas kasano. Umat atidog iti panagyan mi apo dito 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsami. Dandanin ano nga taon ta nag 2 years tamot na na Unsa? bilang mo dagay aldaw nga awan tati den nada. Agdua taon na po iteda kami manan with yours truly Manong Jun Seriales kan John Mark Pastor. Alawen Operator Karruba. Kado anda kami karta po tilas uti talong oras nga namnam sek iti sunata ni Ayat Ken biya. Oh, ay katalaw na ikata kiti online ikaman ti kuntaway One. Maria Peters and Marilu Laka and Evangelino Ramelo are watching with you. Hello po from Floracel Rafanan. Ayan, hello din po. Naimbangal daw Karruba watching from Singapore. Have a blessed Sunday to us all from Marilu Laka. Thank you so much. Yeah. Hello po mga idol from Josie Aranda. Tepilido na. Jamaima Francia. Pakikabalaw dagiti Roduta. Ken Francia family. Ano naman. Good PM po from Clarina Ortiz. Ayan, and of course, good afternoon. Kadagiti manariman na po nga nagbibuya kada kami sa Jai Hong Kong. Of course, tayo kanayon nga madiag pa atiw. Isuti mo na nga online ni ating Ella Banadero, binibining Pilipinas candidate number 4. Sino ti candidate number 5 ating? Ayan, kita naman sino ti candidate number 5 dito eh. Naka-damot talent portion da. Number 5 ni kapsat nga Nelly Mariano. And of course, dito na gawid datan. number 6 ni Manang Perlita. Kita launay. Nag-breakfast da. Nga manta nagkape. Naimba nga pangal daw yung apo. Dita Hong Kong. Dita Admiralty. No? So yan man tiba kikitaan nyo ito. Matiwan da no. Central Winona. I guess iti Admiralty. Kaya naglawag man na po iti channel may. Iti Facebook. Kita nyo mat. Nagpupo daw kami kasi kami lang na sibugan ti Clorox. Palong, sino ba? One ni Evangeline Ramelo, Blessed Sunday Lodi, and to everyone watching from Baguio City, happy panagbenga to all.
Yes. Hindi pinapadasan nagbubuya ti kastay. Panagbenga. Kaya lang no kakaasikan to mo lang kaya makisiksikan na ya. Ado ti tao tadi yan. Yes, and of course, Uncle Charlie Hermasura is watching from Bolinao. Oh, ha, di kita Hometown ni Bolinao. Bakod. Oh, good afternoon kada kita, Uncle. Watching from Bambang, from Jose Aranda. Pabate, Basubas family ng Kawayan City family. Watching from Taiwan, from Reynaldo Basubas. Roxanne Batara is watching. Hello, Ate Roxanne. Anthony Dome, tinagan na imbangal daw manong Jun and GM. Nice background, naglawag. Request ko man, Jay Buwan Ilocano. Thanks po from Honokaa. Ano naman? Honokaa. Oh. Ano tinadya? Honokaa. Jennifer Flores Speed Channel. And of course, Di ba nagkasta? this content is no longer available. Kung na naman. Oh, baka po. What's that? I don't know. Okay, Kabsat Nida Lore from Aritao is also tuned in. Apo, agbibiyahe ta. Nagaputa di balay. Good afternoon kata kayo. Ay, wan. And sabi ko lang kung dumanong kayo Aritao. Nga si didingig kita kami, Kabsat. And we're so glad nga nagbaling kayo nga bisita mita tayo bigat. And I hope to see you on the 21. on the 21st for there. 21st Panagsisibuyas Festival. Panagsisibuyas. Magyawit tanto si boys nga do. Ay, Diyos ko, di kakaasi ako ang agat sibuyas ka lang order, mangyawit tapay sibuyas. Kakaasi ako nga ginagag. Anyway, may isang sunata po, tipa. Ay, may kata kayo, kabayatan din kay panagpalpal pa. Mangal daw. Wala una. Go. Anyan paragraksa Riknam kentoy riknam Nagmetlaeng day di ayan tinagtagibita itinabaybayag intasinalwadan tapnon di mawaswas daytoy tinapili aldaw napnuan gasat apan nakatungpan ti ar-arapan kariken sa patang adin tumauma pinagsining galu tibker kawar ngaya agragsaktan ngarut ket intadang gaya nalawak kagasatan kukuha mo tuy pusok kararwa kenrik nak ingganat panungpalan ikarkararagta tiapuan na marswa nga natasalwadan tatapnunag na yung samit na yan ayat aldaw masangwanan yawat ko tuy bagik kararwa kenrik nagtasiksikan ti agaywan pusok ti ikaw tamagraman tuy biyak ko ayat akapupudnuan pag binuligan ta tirigat kenam ay ngatan takalak aman tag may satan ket intuwag sinauray ka anuman Nata apo nagkaburang kami man text message apo nagparta alaki di mo na po na talaga mga good day, good afternoon to all from Villa Marso, Cordon, Isabela ko na ni Giovanni Aliaga and sino ba yan kita mabalita nga Pisok, tala, probation nga po probation pabati asawa ko Fidel Rilliota habang gumagawa ng tinapay Rilliota's Bakery na adik sa pakikinig sa inyo request wow. Kailiw Cantola Kailiw Cantola thank you kunana probation ko naman Auto-correct din ko na cellphone. Okay, tutuloy tayo sumansyon. Agragsaktan ngarut ket intadang gaya na dawa kagasakan. Ukwa mong tuy pusok kararwa kenrik nak ingganat panungpalan. Ikarkararagta tiapuan na marswa nga inatasalwadan. Tatapnunag na yun samit na yan ayak aldaw masangwanan. Yawat ko tuy bagik kararwa kenrik nagtasiksikan ti agaywan
Pusok ti iko tamat ramang tibyak ko ay at akapupudnuan. Pag pinuligan ta tirigat kinam ay ngayon tanto kalak aman. Tag may satan ket tinto wag sinauray ka anuman. Tag may satan ket tinto wag sinauray ka anuman. Okay, thank you for mentioning ko na ni Kabsat and makaparagsak nga talaga tikan tayo. And Adda ti bisita to tama balong Yes. iso ti mangta ti pa premyo. Oy! Nagmayat. And of course, we would like to thank our sponsors and great also apo to tanga ag birthday ni board member Fred V. Alini. Happy birthday, sir. Birthday, And Sir Fred. yeah, and more candles to blow and of course more friends to come. Talaga mga nalang mahigayam dito yung Kabsat tayo, board member iti may ka Inima Distrito di Isabela together with Sangguniang Panlalawigan Arco Meris. Uy, kita ang man lang iti mga matmaton ti Biosynergy. and of course anang aro dito Organic fertilizer. Ano niya may isa? Duwa. Ang dapat iti may sangam di dapat nga na ikantinakan na. Okay, just kidding. Okay, once again, happy birthday, Sir Fred V. Yes, from the Manipot ka four-decade duo. And of course, our very own local chief executive of the local government unit of Isabel, of Ramon, Sir Jesus de la Darana. Yes, Yan. Thank you so much. Katigiti panagis-sponsor yung kata kami. And of course, last but not the least, F1. Kabatuan. Yes, dagiti makin bagi apo iti Royal Choice Condiments. Condiments, patis, Toyo, soka, and everything. ketchup. And Napaya. iti kayat na pa yung sponsor ngem lockdown me. Ayan, ngem sapay lang ko mata actual to dito. Of course, iti asawa ti anak tayo nga ni Ina, asawa ni Ina ni RJ Yumol of Alicia Isabel. Makimbagi iti Pandesap. Apo di kalaki di sumong bata or Katistis-ting matanong mom. Wow. Bye. Memory 97%. Talo na. Hello kuna na KARRUBA. ang linaw ng camera, like it. Mga si Maria Peters. One, gimatang kami di camera na dati pang Facebook Live me. Thank you so much. Ayan, natam appreciate you. Ito yung Facebook Live. Guna na. Gonzales Domingo Maya is watching. Hello. Pag-greet po, Valera family of Banged. Ortiz family of Nueva Ecija. Thanks. Kuna na. Hello to Ma'am Reynalyn Tabagimbag. Gordapia ni Shaq. Kuna na. Sir, pag-greet naman anak ko, Russell Josh Ripolio. Thanks, idol, from All Right. Tinagan na. Wow, all right. Para man ni Christian Ponayo, kablawak man ti happy birthday jay ipag ko nga ni Mary Ann Sagario. Nandyan sila ngayon sa Camp Vizcara. Uy, nagpipiknik, enjoy. Ganun na. Also sa misis ko, Arian K. Ricafort. Also sa family Ponayo and Ricafort. It's me, CJ from Taiwan. Yes, KARRUBA, katantabayanan na kami apo into no bigat tirabi dita Dolores Abra. Ayan, at ti show me apo together with we were invited by Dr. Ruby. Ayan, iti mayor da apo dita, iti asawa ti mayor da dita Dolores Abra, and we will be performing for Balikbayan and Senior Citizens Night. Nag-comment ni kumparam dito ni SB Candido Natividad. Kung nakablawa man para itinambangal daw dagiti tennis players ti Isabela for Cabra dito ito Gigraw City, dito iti venue na pre. Kasama si Bryce Co. Wow, sa mga players. Thanks pare ni Sir Candido. Pinanawan na nga pinanawan na dagiti gagayom na tapno laang makaduha na siyempre dati ingunguton ng anak and dati mako nga moral support ako. Dati man ti pag gusto ako unay kini kumpare Candido na invitad tano dagiti anak ka talaga nga priority when and nagmayat nga kitaan iti familia they go to Sunday mass every Sunday. All together as one big family. Apo talaga. Congratulations in advance. Dapat nagkatoy. Pabati naman po ako dito sa San Mateo, mga pogi kong pare. Ano na Zoilo Franco. Oh, yes. Iti San Mateo. Hello to Melvin Burquillo is watching.
Our technician, of course. Yes, thank you so much And, for always... Maudi nga kablao na yung bangal tayo, sir. Request ko mo, tera paap, nga sagol kinila kay kong Arnold Kablayan, umadanin, nga birthday na. Kan customer, kin Kapitan May, Kapitan Andy Mariano, tuy kamab kablao, Josie Kablayan, ti Barangay Bantog. O, damdamang ordi, sunatam kapsat, for the meantime, dali pala. Sumarati mayat. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buya Dagos sa mabang aran kaunggan daytoy riknak Ngaminta pintas mo awan pang ipadaak Isod mang kayaw daytoy marikrik na Dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyan Kasla alin takalin mo ako rasonadat Takutis mo kasla porselan at pangyari kag Sikat sabong murmuray daytoy matak Nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isem Nagpintas kanuading ipatay ko taapagbingi nga isem Naganasan abiyag no si kaading tay mabuy-buyak Dagos amabang aran kaunggan daytoy riknak Ngaminta pintas mo awan pang ipadaak Isut mang kayaw daytoy marikrik na Dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyag Kasla alin takalid mo ako rasonadat Takutis mo kasla porselan at pangyari kag Sikat sabong murmuray daytoy matak Nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isem Nagpintas kanuading ipatay ko taapagbingi nga isem Nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isem Nagpintas kanuading ipatay ko taapagbingi nga isem Dadangar dapat isulatan po nagpintas ka na ading kaya lang awamot ti mabali na kansunan dali kadwak tanggana tataag birbirok pa lang isuna ti awagan na ti ading atay Ada ti awag ti ading ni ading ko ading mo laang nga dati ko maading nga mabali mo kuma nga kainarakop no sumip nga tantiravi atay mabali mo nga iyapan iti lawag ti silaw Puraw. Tap no makita. Bulan aduyaw. Wow. Tap no makita na. Lagi ti kamanaw. Okay kasi nga. Ngada kanyam. Okay, thank you very much for watching po. Kini kabagis Ella. Ayan. She's watching all the way from Hong Kong. Dita ka ni. Dito ya. Matior ka dita madubleta. Esto lang din eh. When and of course, lagi dito dumapay Apo. Apo nagadoon na yan. Iti request ko man po jay Tumeng from Roxanne Batara. Apay nga tatulong ti kaya na. Hello mga idol na ibang oras yung namin nga karubas around the globe. Pa-shoutout po sa dalawang lalaki ng buhay ko, Happy Jude and son Vince, Aaron T. Dolores, Quirino, Isabella. Wow. And of course, nabanggal tayo, idol, kablaawa man ti sarilik nga agar aramid iti still. When no, may sak, pakito ka rin man, DJ lalarin. Lalarin. Joseph, iti Buena Vista, Santiago City, Philippines Incorporated. May sabay, kung ano to
Kuya, kablaawan man ni Kuya Reggie ken Jelay ken belated happy birthday ken ni Sir Dino. Kablaawan nagapo ken ni Bunny. Bunny de Vera iti. Sir Dino, tagaranyag ba? Yes, dagitay contestant ti Binibining Pilipinas dagitoy. Idi 1924. Oh, naimbag nga FDT ko na lang dito nag-text. And what else? Ano ba eh? Nagatutoy, partakam Sige, kablaw man tayo bagik. Kunan nakakabsat. Amin nga Mendoza family, Jay San Mateo, Daramwangan Sur, Kente. Amin nga sa Gibo family. Kunan Ador, Mendoza. Hello to Christina Rombawag, Bibueso na. Hello po, kunan na. Hello mga idol from Samuel Drapeza. Hello po mga idol watching from UAE. Pakibati naman po nanay ko ng happy birthday para bukas. Salamat po. From Rona Castro. And Gerald Oria says here, hi Uncle June, ken kuya magretyo man ni nanay ko nga Lloyd ang agdingag kanyayo pa request mo today. Buwan kuya. Okay, salamat kunan and then we will be playing that on the last part of the show because ito to pa lang may nagtig-up. Nabsog. Madi ato ini kape na sobra akti okay. Okay, tatape lang may paret iti datla iti ganggan at apo nga sarita na dikat Ilocano pa nga mabaling kami ag English ito eh. Wow. Di ka di. Wow. Okay. Naimbaga Sunday, mga idol from Robert Balboa. Hello po watching from Paniki Tarlac, from Lani Labandelo. Hello to Auntie Minda. Kuna man ni Kuya Joselito Borja niya. Puro 7 Mabini Santiago. Salamat po. Kuna ni Joselito Borja. Pa-shoutout po mga Tejada and Ordinario family dyan sa Reyna Marina, San Mateo family. Salamat po. And of course, iti orasan KARRUBA 26 minutos kalpasan de las 12 del daw. Manda makailat ang nandang mga siyempre katigati agkakataraki. Apo nga pagkayam yung Manong John Ken. John Mark Pastor. Dito lang ang bukas samitan nga radio station din tayo Cagayan Valley 97.7 Street Radio Santiago City nagsam 8. Tagiti awang payasawa na nga pato ni John Mark. Yeah. Pero kayon summer nagpodot. Nagmayat tagling earth. Come to electric fan. Madandana gana. Dapat lang taawan pa'y asawa. Gumatangkan. Nalakaya lakaw. Ngem awan pa'y nasarakak. Ay napili ak namin. Idi agkabanwara. Nasiksimit ngamin. Iginag sinarsara. Napausa nakon. Nga Adda baby na. Nakaaramid nakon. Itikrib amilina. Kimatang nagpaikit din. Itimun munyeka. Tay sumet itan. Itiliw-liw ako. Ngem aniyapay itan. Ti mama ay na. Nalakayanak meten. Nga nagasawa. Karentarek ti agmalen ken agsapa. Uray nugubat pay. Matukul kay aradyo ka. And of course, nga pangal daw keng kaading Isa Jane Alaya. Yes, of Mindoro Occidental. Nya dayok ya. All the way from Australia. Yes. I don't know if Sydney or ano. Sydney. Ngem aniya pay itan ti mama ay nan. Nalakayanak meten nga nagasawa. Di pay lagluan sumken sagpaminsan. Di pa'y tumarao. Tay manok na. Nagpodo ka ta na eh. Ngem aniya pa'y itan. Ti mama ay nan. Nalakayanak meten. Nga nagasawa. Karentarek ti
malem ken agsapa uray nugubat pa matukol tay aradokon. Ayan, naibangal